Ndabaramukije mwese abakunzi bahora banyumviriza ubutumwa ndabahereza. Yesu nashimwe cyane. Abaherereye ahantu hatandukanye ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ku izina banyita Pasikazi ku bantu batanzi. Ndafite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo dusangire. Buno butumwa buri muri Yohani wa mbere 3, ndahera ku murongo wa mbere kugera kwa 3. Ariko mbere yuko ndi butange ndabanza nsenge. Uwiteka Mana ya Isirayeli, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima ko uyu mwanya data ungejejeho wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka umwuka wawe wera manuke aze kugira ngo aherekeze no jambo. Uware wese Uwiteka ari buryumvize kugira ngo rimugira akamaro mu mutima wiwe. Data ndakwinginze uhezagira umuntu ari wese ari buryumvirize. Uwiteka Mana ya Isirayeli, ndakwinginze Kristo ugende urinde umuntu ari wese. Data ndakwinginze Kristo ugende utembere umuntu ari wese agwaye ingwara cyangwa se agoye ingwara zayo zose. Ugende Kristo wishure ibibazo byabo. Uwiteka ndakwinginze umwuka wera herekeze no jambo kugira ngo rigende rikore umurimo mu mitima. Oh haleluya, urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye ku izina banyita Pasikazi, mfite ijambo ry'Imana Imana yampaye ngo dusangire. Turebe Yohani wa mbere 3 ku murongo wa mbere ngeze ku wa 3. Raba urukundo data yaduhaye ubwo arigo ku buryo twitwa abana b'Imana. Haleluya. Kandi niko turi, nico gituma isi itatuzi kuko itamumenye. Haleluya. Urukundo Imana yadukunze, yaduhaye kwitwa abana b'Imana. Ese ni gute umuntu yakwitwa umwana w'Imana? Iyo wakiriye Kristo, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ugaca ukora biriya Kristo yategetse, mbese ufite imigenderanire yawe n'Imana. Dore Imana iragukunda ikakwita umwana wiwe. Mu bisanzwe hariho abantu b'Imana, ariko twebwe twaragiriwe ubuntu, twebwe two turaja mu ijuru, twaragiriwe ubuntu bwo kwitwa abana b'Imana. Mwene data, nushishikare nukore kugira ngo witwe umwana w'Imana. Haleluya. Reka nsome ku murongo wa 2. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Wewe nimba warakiriye Kristo, ukabukora ibintu Kristo akunda, mbese ukaba wama wiyeza, ukaba unezereza Imana, dore Imana ikikwitwa umwana wayo. Kuko muri bajye ba Kristo, mbese ukuntu abakristo bose uko bangana, ntago ariko bose ari abana b'Imana. Kuko uzasanga umuntu ari umukristo ariko ntaba ari umukristo mu mutima, ahubwo ari umukristo ku karimi, ari no mukristo ku nyambaro, ariko mu mutima atakintu kiriyo. Haleluya. Mu mutima atamigenderanire n'Imana nawe afite, uwo rero ntago ari umwana w'Imana, ahubwo uwo ni umuntu w'Imana. Haleluya. Ariko twebwe abantu bakiriye Kristo, bagakora biriya Kristo mbese ashaka, mbese Imana irabatoranye kabita abana bayo. Haleluya. Nidukore kugira ngo twitwe abana b'Imana. Yewe mwana w'Imana, aho uri hose, wewe uri kurakora ibyo Imana ikeneye, wewe uri kurakora ibyo Imana ishaka, Uwiteka guhezagire, kuko uri umwana w'Imana. Nidukore cyane, nidukore tudashidikanya, nidukore imirimo Kristo yadutegetse kugira ngo tube abana b'Imana, mbese tuve mu bantu b'Imana tuje kwitwa umwana w'Imana.
Haleluya. Ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, mugabo ubu ico tuzoba ntikirerekanwa. Nubwo turi abana b'Imana, ariko ico tuzoba ntago kirerekanwa. Uko bizagenda ntago tukuzi, ntago kurerekanwa. Haleluya. Ico tuzi nuko aho azokwerekanirwa hose tuzomera nkawe. Byumvikane ko aho Kristo azakwerekanirwa hose, igihe cyari cyo cyose, mbese tuzasa nkawe. Haleluya. Yesu Kristo aradukunda. Haleluya. Tuzamera nkawe igihe azakwerekanirwa. Bene data, nimukore kugira ngo muze mumere nka Yesu igihe azakwerekanirwa. Kuko abari ko barakorera Kristo bose, mbese bashizemo inguvu, abo bose igihe Kristo azakwerekanirwa, nabo abo bantu nabo bazaca bamera nkawe. Haleluya. Ico nakubwira mwene data, nukore kugira ngo uze umere nka Kristo. Nukore kugira ngo witwe umwana w'Imana. Haleluya. Iyi ni inyigisho dufite yo kwitwa umwana w'Imana, inyigisho yo gukora tudafite uburyarya, tudafite ububeshi, kugira ngo twitwe umwana w'Imana. Haleluya. Umurongo wa 3, kandi umuntu wese afise ico cizigiro gishimikiye kuri we arityorora nkuko ujya nawe atyoroye. Reka ndarisubiremwo. Ngo kandi umuntu wese afise ico cizigiro gishimikiye kuri we. Ngo umuntu wese afite ico cizigiro gishimikiye kuri Kristo. Umuntu wese afite ico cizigiro gishimikiye ku Mwami Yesu, ngo arityorora. Bivuga ngo kirero yama yiyeza, yama saba imbabazi. Mbese iyo akanda kagiye ko acaguma mesa imyenda yiwe yambara. Haleluya. Ngo nkuko ujya nawe atyoroye. Namwe murabizi abantu bazaja mu ijuru naberanda nkuko na Yesu ari umweranda. Twebwe rero duharanire kwama dutyoroye, duharanire kwama twejejwe buri mwanya, nkuko Yesu avuga ati ngo ni mwame mwiyeza, ngo ni mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi n'isaha. Twame dutyoroye nkuko nawe atyoroye. Uwo turiko turakurikira, uwo turiko mbese turiko turakorera aratyoroye, nta cyaha kimuriko, nta gicumuro kimuriko, oya ahubwo n'umweranda. Natwe bikuye ko tubaberanda nkawe. Haleluya. Dukwiye gutyorora nkawe. Dukoze icyaha cyose twihana, dupfukama dusaba Imana imbabazi kugira ngo Imana itubabarire. Twame tumesa imyenda. Imyenda iyo yanduye, iyo umuntu yambaye imyenda arayimesa iyo yanduye kugira ngo aguma asa neza. Ntago waguma wambaye imyenda kandi yanduye. Natwe abantu two turaja mu ijuru dukwiye kuza twityorora, dukwiye kuza mbese dusaba imbabazi, twihana buri mwanya, twihana. Ntuze ubara ngo ni kangahe ngo wihanye buri munsi. Umukiranutsi acumura inshuro 7 ku munsi. Ntuze ubara ngo ni inshuro zinge wasabye imbabazi. Ntuze ubara ngo ni inshuro zinge wasenze uri kurasaba Imana imbabazi. Ijambo ry'Imana ritubwira iti ngo ni mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Ngo ni mwame mwiyeza, ni mwame mwiyeza. Ngo twame twityoroye, ngo tuba dukwiye nitwityorore
kugira ngo duse n'uriya tyoroye ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Mwene data, we wumva ko uriko urashaka kuzabona Kristo, nimba uzi ko ufite umupango, ufite ibyifuzo byo kuzabona Kristo, ni wityorore, ni wame wityorora, mbese numese iyo myenda yawe, imyenda ya ndani, imyenda yo mu mutima, maze rero kugira ngo uze ubone Kristo Yesu, kuko Kristo n'umweranda, nawe ukwiye kuba umweranda. Haleluya. Yesu nabahezagire rero abari kubaranyumviriza, Yesu nabagire neza. Reka ndangize ngaha dusenge. Uwiteka Mana ya Isirayeli, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima kuri ijambo duhaye, ndakwinginze Uwiteka uhezagire umuntu ari wese ari buryumvirize, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu abahezagire kandi abarinde.